Anabela Dolovac, najbolji diplomac osnovnih studija Valjevskog odseka Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija. U ovoj prosvetnoj ustanovi pohađala je program poslovna ekonomija, a samo jedna od onih koji su u sklopu obeležavanja dana ustanovi prigodno nagrađeni. I ove godine Akademija, koja pod ovim nazivom obeležava pola decenije postojanja, tokom 2 dana predstavila je rad kroz istoriju, osvrnuvši se na aktualni trenutak i dalje planove. Želja mi još u srednjoj školi bila da proširim svoje znanje iz oblasti računovodstva i smatram da sam donela ispravnu odluku što sam se opredelila baš za ovu ustanovu, jer su mi očekivanja i više nego ispunjena. Pored računovodstva stekla sam značajno znanje iz oblasti revizije i poreza, ali i drugih predmeta koji će mi svakako koristiti u budućnosti i smatram da baš zbog te raznovrsnosti predmeta koju Akademija pruža, da se mnogo ljudi može pronaći u oblasti ekonomije, informatike, marketinga, menadžmenta, jer te oblasti danas imaju veliki značaj. Zahvalila bih se profesorima na adekvatno pruženom znanju, na korisnim, interesantnim predavanjima, a poseban pečat imala i terenska nastava, prilikom koje smo odlazili u razne kompanije i institucije, što je nama studentima bilo veoma interesantno i zanimljivo. Period studiranja je zaista bio prelep, što zbog profesionalnog usavršavanja sa jedne strane, tako i zbog druženja, prijatne atmosfere, profesora koji su stvarno bili dobri, imali razumevanja sa druge strane. Budućim studentima bih ih preporučila da se opredele za baš ovu obrazovnu instituciju, zato što će im to biti put ka uspehu, ličnom ostvarenju i daljem profesionalnom usavršavanju. Kroz ukupno 45 godina ova obrazovna ustanova menjala je više navrata ime, a kako smo čuli, najprikladnije u svakom slučaju reći da se radi o Valjevskoj državnoj školi. Svi zajedno timskim radom uspeli su da izbore 4 nova, odnosno donekle izmenjena studijska programa, koji su prikazani kroz promotivni film Državna akademija u srcu Valjeva. Jedan po prvi put u ovoj instituciji akreditovan je studijski program u tehničko-tehnološkom polju. To do sada nismo imali, znači informacioni sistemi i računarska grafika i u velikoj meri izmenjeni neki prethodni programi, modernizovani, uvedeni neki novi predmeti i tako dalje. Pre svega tu mislim na studijski program prethodni marketing, trgovina i turizam, koji se sada zove marketing i menadžment sa 2 modula, marketing i digitalni mediji i menadžment i biznis. I ono po čemu je ova škola dugo bila poznata i danas je, to je studijski program vezan za finansije i računovodstvo, ali smo opet uveli određene nove predmete, znači to je modul finansije, bankarstvo, osiguranje, računovodstvo, revizija i porezi i jedan potpuno novi modul, po prvi put, to je modul javna uprava. Na sve to akreditovali smo ponovo, dobili smo dozvolu za master program. Sada se taj program master zove program primenjena ekonomija i ima 2 modula koja prate u stvari ove module na osnovnim studijama, gde nakon završenih osnovnih studija deca mogu nastaviti da studiraju i taj naš master program. Pored programskog dela značajno je reći da je u poslednjoj deceniji ostvaren i infrastrukturni pomak. Tu pre svega mislim na da poboljšamo uslove studiranja, da poboljšamo energetsku efikasnost, da poboljšamo funkcionalnost i u krajnjem slučaju ova zgrada sledeće godine navršava 100 godina od kada je rađena, a mislim da smo upravo sa ovim investicionim projektima iz polja i iznutra sada dobili jedan izuzetno lep, modern objekat, funkcionalno unutra, a što se tiče spoljašnjeg izgleda, jedan, da kažemo, slobodno reći, jedan od najlepših sada koji imamo u centru grada, a 100 godina sledeće godine kako je rađena i pravljena. Naravno, za sve ovo zasluge pripadaju svim zaposlenima i studentima i našim partnerima, ali ja prosto ne mogu a da ne istaknem najveću zahvalnost, to je naše Ministarstvo prosvete, u smislu što je prepoznalo one projekte koje smo mi podnosili, bilo da su to infrastrukturni projekti, bilo da su to projekti u okviru programske aplikacije razvoj visokog obrazovanja. Kroz ove prve projekte smo radili na infrastrukturi, a kroz ove druge projekte smo dobili, da kažem, odgovarajuću opremu koja nam je od izuzetne važnosti. U situaciji u kojoj se sve glasnije govori o dolasku stranih fakulteta, Vičetić je istakao da je unapređenje u svakom segmentu neophodno kako bi došli do što većeg broja studenata. U ovoj godini na osnovnim studijama ukupan broj onih koji pohađaju nastavu povećan je za 30%, dok je na masteru jedno mesto ostalo upražnjeno.